Kulukudu sengaphakathi ngithe namhlanje ke ngikhipha ongaphansi kwekhwapha phela kuyaze kunuke. Izwani islogani semndeni eyisehluleke empilweni, izwani islogani somuntu oyisehluleke empilweni. Xa kuthiwa kuhlangana kube umndeni kwenziwe get together ndawonye, bagijimela ukuthi bayathakathana, bayangithakatha ngeke ngiye lapho. Islogani somuntu oyisehluleke empilweni, izwani islogani semndeni ezwanayo ngaso sehluleke empilweni. Xa kuthiwa kwenziwe get together bebe ndawonye, bagijima benza WhatsApp group bashaya izimali, kuyahlangana ngesikhathi sama holiday bashisa inyama ndawonye, bayelulekana ngokomqondo noma ideas. Makukhona umunye phakathi kwabo okhuphukayo bamkhuphula, makukhona umunye phakathi kwabo oza ne-idea yomqondo right bameseka. Imndeni engaso sehluleke empilweni, othi mayethenga imoto bayakwazi ukumthengela amathaya, kodwa lina imndeni eyisehluleke empilweni makukhona umuntu othenga imoto alikwazi ukumthengela amathaya, amhlabela amathaya. Nkosi yami, imndeni eyisehlulekile